ڕێز و حورمەت ئێرمەڕە ئیوێ ئەزیز ئی جاریچە وە ڤیدیۆیەکتر لەسەری ڤیدیۆ گۆران هەمە خزمەتە ئەو دەفەکە لەسەر چەند بەن لە دانای گەورە لە فیلسوف گەورە نەوروز سوورانی کە وەڕووی تاریخە لە دەستبەس نزیکە 150 ساڵ لەیەوە دەورە کەفتەنەوە سەدەی سنزەی کوچی ژیاوە و گەورەی خۆی لەناو مردمە نیشانداوە لە عەمەڵ ئی دەفە وە چەند بەن لە شێخ ئەمیر زوڵەیی کە چەند دەها وەرجێرە ئەو ژیاوە بەناوە تاریخە دەستبەس کەفتەنەوە سەدەی دوانزەی کوچی ئی ئینسانیەتە فرە گەورەن وەڕووی نەیەک بتوانین من گەورەیان وە بکەی من وە قسە بەڵکە وەڕووی نووسراوەکانیان ئینسانیەتێک بینە ئینسان ساز ئینسانیەت زا کومەڵناز کەسێک بینە لە سەردەم خۆیان هەوڵدانە مردم کەفتەشون دانایی کەفتەشون خوانین و فامین تاریخ خۆیان هەوڵدانە مردم بۆ قەناعەتە بڕاستن لە چارەنووس خۆیان بەشدار بن دیوان دروست بکەن دیوان مدیریەت دروست بکەن جەمەکان بکەنە جێ تصمیم گیری جێ هەڵ و فەسڵە مشکلاتیان جێ ڕابەری مەحەلە و ئاواییەکان خۆیان و لە ڕێ جەمەکانە بتوانن پلە پشتەپان و جەمە جەهانەمای کومەڵگای خۆیان دروست بکەن و ڕاهبەری و دەست خوارەکان و سیارەکان کومەڵگای خۆیان شێخ ئەمیر وەڕاستی وەختە کڵاموەر شێخ ئەمیرە و نەوروز سوورانی و یەک دوو کڵام ساق کرد لە تەیموور بانیارەی منە یانە فرە فەلسەفین فرە فکرین فرە ئینسانین فرە هانە ناو نرخە ڕووزی هانە ناو واسە جزئیاتە هەڵ و مەرجە سەردەم خۆیانە و خوانینە فرە ئالمانە دێن لە ئەوزای سەردەم خۆیان لە ئینسانەکان سەردەم خۆیان لە وەزعیەت سیاسی وەزعیەت اجتماعی وەزعیەت واسڵا مەناسبات مردم لە فرە گوشە و کنارە ژیانە ئینسانەکان وە کۆمەلگا کەڕا مردم عادی نەخوانیاوی بیا نەزانیاوی بیا ئەوان زانستنە سەر و ئەوان خوانینە بەرداشت سەفەتە خۆمەلتانە بەش بکەم و وردە وردە بچیمە ناو باسەکانەوە چیمە گوشگرە گەوهەریە ئی دانا ئی فیلسوف گەورەی سەردەم خۆیە فیلسوف و دانای کوردە کە لەژێر ناو دەوریش و لەژێر ناوەلێکە گویا فلانە سێی چۆی واز کردێ یانە شەخسیەتیان شاریاسوە کە من دەتوانم بتوانم ئینشۆیش هەر جۆر لێ ویدیۆی چە جۆر ویدیۆکەیە نەوروز سوورانی گەنجینەوێل ئی گەورەمانە وەلتانە لە خزمەتانە شیکاری بکەم ئەمدانم سەفەکە خاص دیار بوو ئاگاداریتان ئی بەرنامەیەکە لە زووم تومار کردێت میوارم کەیفیەت وەدڵتان بوو ئەو جارەکە تماشاکردن بڕێک لە وشەکان بازم بەخۆن نەخۆن بیێسن وە لە کوڵهاڵ کەیفیەتە خراونەوەی و تایبەتمەنی کە دەرێتێ ئێستا کە متوانم سەفەکە خۆمەلتانە باش بکەم و بتوانین
وەچە وەلمە هاوڕات بین، هاوسەر بین، هاوفکر بین، هاوگام بین. ئی بەنە وەناو بەن دەفتەر بوانان. ئەی دەفتەر وانان دەفتەر بوانان. دەفتەر لێرە معنی تاریخ تاریخ سەرە خوارتر دیار کەفێک تاریخە یاریەکان، تاریخە خۆیان، تاریخە واسترا ژیاننامەی وەختی مە لە دەفتەر یاری قسەکەین تاریخ ژیاننامە و نازانم سەرهەڵات و ژن خواستن و مناڵ خستن فڵانە شاو سولتان و حاکم و خەلیفە نییە، بەڵکیە تومارە مناسبات بین ئینسانی لە کومەلگای کوردە. یە تاریخەکە کە خۆیان نووسانەستە و نەیشتنەست دیگەران تاریخە بنووسێت یا حاکمەلی تاریخە بنگە تاریخ مناسبات بین ئینسانی لە ئەوجە ئینسانیەتە، ئینسانیەتێکی چەودار، ئینسانیەتێکی دیدەدار، ئینسانیەتێکە کە توانست مەسەن هەرجێک لە خزمەتان ئەرز بکەم خوانین ئاڵەمانەی خۆیان داشتون پڕە مەساڵ و مەناسبات کومەلگا. دەفتەر تومار یاری بوانن هەرجێک ئەرزکردن دەفتەر تومار یاریە دەفتەرێکە کە ئەنکاز بازتابە تاریخ یاریەکانە. ئەو تاریخە بخۆنن تاریخەتر ئی تاریخە بخۆنن دلێوە فێر بن بێشەک نەوانی ئەو شەرت بنمانان. شەرت لێ معنی ئەسوول و ئەسوول ئینسانی، ئەسوول ئەخلاقی، ئەسوول وەسا و ئەسوول ڕەفتارکردن لە کومەلگا و ئەسوول لە یاری بەشداربین و ئەسوول وەپای مەبانیە و ئەستڵافەکەی ئەخلاقی سەنجیا و سەرافیکریا بتوانن خۆیان نیشان بدەن هەڵس و کەفت بکەن لە کومەلگا. ومەزموم هەر خشتسێ ومەزمون حرف دەفتەر بزانن لە مەحتواکەی حالی بن، بزانن لەسەر چە، بزانن لە چە قسەکە لەگەر سەرسەری بەخاتر ئیەکە واسرا خەتەسیەکان مەخۆنن، سەفێدخوانی بکەن کە بتوانین حالی بین ڕاوەی کە کەڵک وەربگرین لە زمانی خۆتانەوە لە هەڵس و کەفت خۆتان. کەچ کەڵام نەوانن خەجەڵ بمانن. خۆ وەختە کەسێک دانا بوو کەچ کەڵامی بێتن، قسەی ئەوەزی بێت، قسەی ناجوور بێتن یا یەک وە پیچوانەی ڕاستیەکان چشت تووشێتن جێ خەجاڵەتی خەجاڵەت بوتن لەناو داناوە لەناو کومەلگا. چیمان پرسامان لە دەفتەرداران، چیمن پرسیمن لە دەفتەر با یەکە ئەرز بکەم یانە ناتەمام کردیانەسن چون لە بازی شوونیە خشتەکان معلومە کە باە خشتێکتر بوتن کە بتوانێتن ئەو مەنزورە کامڵ بکە و مەنزورێک وە پێی سپیریاوە بڕەسن پێ دەست. ئێستا چیمان پرسامان لە دەفتەرداران تەحقیقمان کرد سنات یاران. خۆ چیمن پرسیمن لە دەفتەرداریە لێ کەسکەلێکە ومە مەزمونە حرف دەفتەر حالی بینەسن کە پرسیمەس تحقیق لیان بکەین پرسچور لیان بکەین مەسن کە ڕەمز موفەقیەت یاران کە ڕەمز ئەتاعەتیان ڕەمز یاریکردنیان لە چە بیەستن یا ڕەمزوارەی فەلسەفی یاریکردنیان لە چە بیەستن چۆ مەبناوەرێک چۆ باستڵا ئەسوولە هەم پەیوەنی و هەم پەیوەستەگی ڕایەتکردنە کە توانستن لە سەردەم خۆیانە هاودڵی و هاو سەری و هاوگامی بکەن وەرە و هاملی. خشتە پەنج هەر یاری وەشون یاری ڕەفتە بوو. هەر یاری لێرە یاری وەسڵاهینە هەر یارێک وەشون یاری ڕەفتە بوو. خواجای بنیامین و حەق گفتە بوو. یە لێرەوە داخۆ تکرارە هەفت هین خشتە پەنج و شەش هەر یەکێکە ونجا یە
خشتپنج لێرە وەختە تماشاکەی معلوم بوتن کی بزرگواری لە چوو دەستکاری خشتەکان کردن یا دەستکاری بەنەکان کردنەس ئیجورە هینێکن ئێستا خشت شەش بنس ئەوە لەورە هینێ وەکردن وەسڵا دینی وەکردنەکەم هین دینی بێتن پەیامێکی دینی بڕاستن هیچ لێرە هیچ معنیەک نێت خۆ هەر یاری وەشون یاری ڕەفتە بوو سفێدوان خەت سفێدوان نابوو یەک لێرە معلوم دەدەن کە وەختە لەورە وشی وە مەزمون حرف یاری حرف دەفتەر بزانن خۆ کەچکڵان نەوان خەجڵ بمانن و ناجوو و نادروست نە کەڵام نە حرف دەفتەرەکە بخۆنە نە بەرداشت لە لێ بکەن بەرداشت واسطا و پیچوانە بەرداشت ناجوور بەرداشت خودمەحور خۆشەش هەر یاری وە شوون یاری ڕەفتە بود یارێکی چکەفتوتە شوون یاری کردو لە سەردەم خۆی یەدێنە دەفتەر یاریەکان وەرن خوێنن سفێدوانە خەت سفێدوانە بوو کەسی کە تاریخ خۆی بوتن ڕەسیدە مەرحەڵەیەکی دیدەداری یا باتنداری لێ معنیە کە سفید خوانی بکەیتن خەت سفید بخوانێت یعنی یه حالی بوتن پشت پرده باکراند او خطیره رای قابل فهم قابل حزم و بودن و یه سکه تنیا خط سیکان ناخوانید لناو دفترکان بلکه چکه خط استفادهکانی دونید مناسباته که هر و مرجع که شرایطه که چکرن و شو کرنه که سردم او یاری کرنه و شون یاری وزگینه قابل تجربه بودن و وجود سفید خوانه تنیا وسیع هفت پیمان نیساشن سناتیاری اسد او دفتری لنا او دفتری ل که پرسیمان ل او دفتر داری ل دفتر داری منظور سردم خوی تحقیق من کرد ل سناتیاری ل خط چوار دواره لیره حلوه گرفته یه لیره منظور اینیه که لإنكان منظور لتحقيق كرنكا لأو يارانك كي إي دفتر ياريه هيش نسجي كي نستحقيق كرني وبخواني من لمزموم حالي بزاني من رمز تعاليان چبيا رمز ياري كردن يعني مبنى مايه هم پیوني و هم بستگيان يا وحدت نتويا چبيا وحدت يا گردن جمعیان چبیستن پیمان نیساشن سنات یاری یعنی رامان نیسان هستن لناو دفتری داری یه رامان نیسان هستن که رمزواره یا او مهینی که یاری لسری ارکانی که او مبنای که یاری و توانستیسن ممکن بکەیتنە ڕای یاران یا یاران یاری وە پەیوەند لێ با تۆژوە و مەبناوە لە ئەو بنەماوە لە فکری ئەخلاقی کە فەلسەفی کە یاریە پێکردنە ڕامانویسانە کە ڕاستی و پاکی ڕای ڕداباری یانە ڕەمزە یانە ڕەمزە ئەوەنەکە ئینسانەکان بتوانن وەگەریەکە لە جەمە لە کۆمەلگایە یاری بکەن و یاریکە سەربەرز یاریەکی کە خەجەڵەتێنەوە لەوجێک لەبان وە پێشارەکرە و یاریەکی کە بتوانێتن کۆمەلگا وەرە و شکوفایی وەرە و پیشبەفت بێتن لە یە دەور یاریە ئێستا کە ڕەمز یاریکردن ئەساس یاریکردن مەبنای یاریکردن لە کۆمەلگا لەبین مەجموعەیەک ئینسانە ژمارێک ئینسانە ڕاستی و پاکی و ڕداباریە وەگەریەکە ڕاست وەگەریەکە پاک بوون و بتوانێتن ڕەواداری داشتن لە حەقی یەکان تەحمل بکەن و خەیر و شەڕ و سەردی و گەرمی یەکان و بسازن و بتوانن دەوڵەمەندکردن یەکان ڕاتەکمیلکردن یەکان وەگەریەکە بێت ئێستا کە یە وەداخوا هەرجۆی دەخزمەتان ئەکەم
كينيالي تخش كده لبين برنا متوسط ويجو يخوي رسمي كنك منظور كسن دفتر بخونه وحرف مضمون دفتر حالی بود و مکنه مثلا بیت یا مکنه جوری مخونه که و نفخوتان داره تعبیر و تفسیر کن بلکه چه بکن صفت فانی بکن چند فانی بکن که بتوانید و تجربه بچین و را او سردمی که او جوی که او مناسبتی که او یاریه التي برقرار بيئة جاري بيه بتواني يا غالي بابو اي خشت هوا بلاوه شون راي يائي هوا بلاوه شون شيخ امير ليا بنتر باس لوكيتن که كاس يا هنا لورا تحقیق کن لیر یاریه که دا مرزیا است که ایبنه لسردمی که یاریه که دا مرزیا و حالا پرستن حالا ولاو و پیکرنا و بردن نو کومالگا هاو بلاو و شون رای یاری هاو بلاو یعنی شون رای یاری یا راقی حسابی سردم وان خرید بیا پربستنه یا بلاو کردن بیاد یا تودگیر خرید بیا تودگیر بود بند پی میردن آما نقلگاوه هاوشون رای داودی راوه ایسا ودا خو اینین خشت دویم هنا اوز کردنسن که بتوانتن یا داودی نیه که بتوانتن واصلا هر وجه خدمت اسم یعنی تقییری دی کردانه سلی اوز شونگلی که وقت كلمة عالشتي كنا يا وقت خشتك تراني خشتك ترى هاتش كده عالشت كنا يا دستكاري كنا وهدف وكل بتسكتون پیام ای خشتره چه بودن مذهبی بود پیامی بودن که مذهبی و بود و لکل سید و خاندان و فرقه و سکتکانن بود خواهون ای میراث اهلی که در صورت که نیست سال که کفتسی شده سن چشتی چده حالی نمینه چشتی بین بخنه اختیار چواردوریه که خویان واصلا لف سفید خوانی اصلا حالی نمینه واصلا سیاه خوانیه که یعنی جوری دستکاری کن که سیاه خوانیه که بتوانه کن خویان خیطه مرکز واصلا پیامکان بنکن یا سرودک پی میدن آما لقولگا و خود راهی یاری همیشه لقولگا بیا و بس شروع بید پی میدن پی جامعه پی واصلا نیشن پی پیپل را مردم کو ملگا که میدن دیر معنی هینده دیگه دفت خدمتان ارز کردم میردان و جمعیتی که هستن که للاین یاران و مدیریت کریان و لعدد سیاسی هرچند لنظر معنایی و آسمان صدق فرد ولی معنی دولت ملت اصلا گرنه یاران و دیوان یاران یا جمع جهانما یاران جمع واسرا کوملگای که یاران لتی جهان دارن یا هینی واسرا لا بس والشروع إذا بهم ميدان أمان لراهي ياري لا هين والشروع لا بيا بس أو تحديات أخلاقية كدريتية أو تحديات أو قانونية كنيسية آييني كده سلم قيام وجود آيين ياري وتا ياساي ياري كردنيان لا أو بده حيوان لا طريق هاو سريوة
واسرا رسینس او سرنجام ولی که او سرنجام ولی فکریانه بحث کنن بیس اصولی که هاوگامیان اصول مادویل یا سوال یاری کردن ها و شون رای داودی راوه فسلیره باید کنه چون دیره رای یاریه دیره رای داودی دینا دیره باید کنه چه بود رای یاری بوده ها و شون رای یاری راوه یعنی و شون رای یاری خریک دوان که چالاکی کریت فعالیت کریت و روان بیسن ریادی چه روان بیسن یه داودی نپایه بودن و اتمال فرفه یاریه چون دیره رای یاری مقصدی بنکه دسر رای یاری و یا فقط تنیا توانتن رای یاری بود بنسی کوان پی کسی مشتری گنج بود مرد مایدار هیچ کس نرنج بود خب کوان یعنی منظور یه ای ری کسی که گزینه کسی که بجارده کسی که ای ریه که مشتری گنج بود چون نه تنیا یاری خوی وقالو دانکه اروپا تنیا مناسبات که و اصطلاح هینی حرس و کفت فیزیکی بین انسانی بلکه یه میدان راسی آزمایی و آلوگور گنج و یه بازار بدیوبستان گوهر ناصره صرافوله کالا ناصره کالا فروشله و یه سکه ای گزینه یاریه ای ریاریه به کسی که مشتری گنج بود بتون گنج میکنتون ای میدان هینا میدان یاریه بانه نه تنیا بشتر بن هول بین را بشتری چارانیز بیان بلکه چبکن پختیش بن ورزیدیش بن دولمن بن نظر فکری و شکوفا بن پیشرفت بکن مرد مایدار هیچ کس رنج وقت دانا هستن جواو دوروریەکان دەیویت وە کەسێک ناڕەنجی دەری کەس کە گەنج دەرێت مردم تێتە گەنج لە لای بێت گەنج لە لیستێتە وێسەکە کەسێک ناڕەنجێت وە گەنج وە یەکسان نێتە اختیارە کەسێک مشتری گەنج کوان پێ کەسێک ساو یەقین بوو یەک گزینەی کەسێک وە قەناعەت لە ڕێ داناییوە چەکردن خۆیان بەشدار بوون لە دەستنیشانکردن لە هەڵبژانن لە سەرافیکردن ڕاوێ هەستاوی سەردەم خۆیان کردیە هەر کەسێکە کە خۆیان بەشدارن و یەقین وەزانین ئی ڕێ درستێکە و توانن یە دەور لەبانێ کۆمەلگا لەبان ئی ڕێ یاری بکەن نەقۆڵگاوە بۆتەش بتوانین بۆ ئەرادەی کەسێکە کە ساو یەقین بوو و ئەو یەقینە لە قۆڵگاوە لە ئەو بەیاوبەست و ئەرادەی کە بوتن وەسرا استحکام پیا کوردی بتۆ بیوتن کە ئێستا لەو قۆڵگاوە ئی کەسە بۆ یەقینە ڕەستیەسن ئی ڕێ تا ئاخر بۆیەتە سەر ڕێیاری و قۆڵێکە فرە موقعتە مثالدن جام ژار هین بکەیتن جام ژار جۆر سقرات بنووشت وەلی لە حەقیقەت لانێت و لە حەقیقەت ڕاوێ هەساوی کە خۆی بەشدار بێ و هەڵی وژانەوە سەرافی کردووە و ڕاست زانست و درست زانستێسێ و ئەرادەی پوڵایینی چوە هین بوتن متحد بود و ڕێ و ڕای بکوشێت و ڕەنواوە بردن 5
کوان پی کسی ناش یاری بود رجعت خدمتان ارسم داودی یه بنا دستر یاری داودی دی هین هو ذکر معلومه که هو ذکر کوان پی کسی ناش یاری بود حقیقتیش مفتول کار بود مفتول کاری بود درسته خب این ترخوانده مثل که کوان کوی وادی و اصطلاح ری گزینه کسی که میناش که و زلالیت و تمام او چیزی که رای اهمیت داری و ارزشمند ترین چیش در رای که بودن یاری کردن بود میناش یاری بود حقیقتیش مفتول کاری بود یعنی چپ کتن این شخص بتوانیدن تحمل تحمل واسطه پرسیار و جر پرسیار کیشان مثلا جور پارلمانی دیم روش که مقامل دولتی ترین پارلمان و سوال جواب لیان کن و کشنه واسطه جر پرسیار که چو سیاست بنسوار یا فلان موضوع چو عمل کرد مثلا و چو موفق نویه یا چو خراب درچه یا چو ضرر جامعه داشته یا ضرر دولت داشته یا نه که واسطه دیر حقیقت کش نجیر حقیقت لیان شو لیان جمع کسی بودن که حاضر بود کشیت جیر حقیقت و چه بودن انعطاف پذیر و مفتول کاری که بتوانیدن انعطاف داشتن لوجیکه که ناحق بیسن قبول که ناحق بیسن و لوجیکه که جمع ویشتن ایجورا باید بود قبول که باید ایجورا بوده و این داشتن مثلا نرمش داشت و نرم بودن لوران بر راسی کن لوران و راسی کن هر کس بزر نرای یاری بشانو خشت شد هر کس بزر نرای یاری بشانو بزر روش هستو ممانو تو کسی انسان کان وصلا جور بزر تشبیه کتن که بزر یاری بعد یعنی تو جامعه پاکت انسان کان کوملگات هاو ولایتیان خود او اندامل کوملگاتا هاو نتورکت هاو یاری کرکان دیارکان چکیتن بتوانیتن بزر این که و رفتار و قصه جوری خلاص کفت کیتن که رایاری و درد بخواه دولمن بکه خاصتر او اهداف یاریه بتوانیتن بویتن و امید موفقیت بویتن تا بزره پیروش حسان و منفو در روش حسان در روشی که ای یاری سر بکفتن شون دست معلومه که ای بزره ای یاریه ده ای بزر یاریه وشانه و وصلا کالین استه و درست حاولنسه بان برداشت کردن و یه سکل روش هستا او خرمانیاریه دیاره که لفره مثال آورنه یا کردوه شرط و کردوه یاری و کردوه یه که غیر بزریاری منظور هم کس هم لنظر کوگنیتیو شناختی هم لنظر که رفتاریه هم ظاهر و باطن ای انسانیه ای کسی که خرید یاری کردن و گریه که جفت بودن و توانیتن کوملگاه بوده ارگو خاصی ارا کوملگاه و ارا انسانیه لو نصر شو یا نصر که گشت انسانه کن و تاوت نصر جوان که احتیاجوا پیر دید احتیاجوا استاد خشت هفت و تاقی بزانن آن شریک ذاتن پی پرسو جو پیل سراتن و تاقی و اطمینان و اصلا و روی کرده و روی تجربه بزانن
آنه کسی که بذر یاری هین که وشنه بعضی که کسی که سفید خانه لبان شروعی کسی که حقیقتیشه کسی که بتش و اصلا یقین بتوینه یسا ای کسی که بذر یاری وشنه ای کسی که اربوط الگو اصلا را چواردوریه که را باقی ای کسی شریک ذات کسی که خاون دانایی خاون فلسفه ذات لیره ادبیات دفتریه بیشتر وقت فلسفه هاومانیته که خاون کس فلسفه کسی که ای خصوصیات ای تاوت من یلی داشتوتن بزرگاری وشنه شریک ذات پیپرسا و جواو پیلسرات یعنی این شخص پیل مستقیم پیل سرات بین پرسیار و جواو یعنی کسی که توانیتن پرسیار کرد برسنه جواوی که دانایانه جواوی که زانایانه جواوی که قانعکر جواوی که منطقی جواوی که کواتی دار مایه دار کسی که شریک ذات خاون فلسفه بود چکتن کسی لیکن که پیل سرات بین پرسیار و جواو کوملگات وانیتن لری اوانو لپیل اوانو برسنه جواو کان خواه پنج دقیقه حولدم که و خیرایی بتوانیم در خدمتان ای بانیچه هین بکن ای بانیچه فرموما بتوانیم در خدمتان شکایه که عرض بکن یاران هوشتانن دلتان بخور فکر هوشتانن یعنی این واصلا چه بیشم مدعی هوشیارین مدعی اوینه که هاین خواد متعد دلتان بخوره هاین فکروی که فرا وریاین فرا داناین بی ارکان وجم داوای جوشتانن آسیاوتان بی او گال بروشتانن یعنی بدون ارکان بدون اصول بصرة اخلاقی بدون اصول بنمایل فکری مایدار چکن داواکارین که لجمکانه بشتر بین لجمع بین جمع اصلا لجمع یارانه جمع مدیرانه مزروسه خب آسیاوتان بی آوا خریکین او آسیا وقتن او نیریدن کارخانه کتن مایه نیریدن چکن توانین فروشش بکن بدون سنگکن کارکن خونات اینا کنات دوزان لخویان باید او داشتید که توانین آسیا وقت بگرد وقتی تو مایه فکرینی اشتیدن دلد لپی هوشیاری نوزن هیچ چیز نتوانی فروش بکن سه وسینه پرتینه داوای یارتانن یه لیره ودا خو هین داوای یاری تن باید بودن داوای یاری تانن همانه دریا فکر بارتانن خو وسینه تن پرتینه است یعنی صاف و زلال نیه ظاهر و باطن تن یکی نیه داواکار چه یاری کردنی مدعین که توین یاری بکن همانی دریای چه فکر بارتانن خو هوانه یک کیسه کینی که لرکسیر که نازنه لپوست درسته کن هوانکتن که مطرح روزی و توشه ریو سفریانه ننتی قبل موقع بار کردن خوشید هوانکتان دریا چه خریکین بار بکن یعنی چیزی که را توشه نینی توشه دانید نینی که توشه لطی داشتید
با این چکین بار کن بسرا سفر بکن بی پیر و دلیل داوی داوتانن آیرگاه بی آیر کواو یادتانن خب بی پیر و دلیل پیر منظور استاده نلیه استاد بینه نلیه و اصلا دلیل کسی که قصه ری کردو دراتن و اصلا راهنما بینسن داوی داوتانه و ادعاتانی رسیدن یه احتمالی که هینی پیر و دلیل استاد و بیشتر لأدبیات قدیمه لیاریکان قدیمه بیشتر معنی پیر مثلا کسی که استاد یا ناظره مثلا پیر پادشاه ناظره اومده هینه نهاد پادشاهیه و پیر بارگاه کسی که مدیریت بارگاه داره شخص اولی که مسئولیت یا برپرستی بارگاه داره کسی که پیر لبازی لفره یعنی لفره کلام رسانه کن معنی استادیش ده استاد شاگردی هر او سنت هنگل سقراط و اصلا سقراط جناب افلاطین ارسطو که سلسله و اصلا وجه وانیش بیسن که یا کن شاگرد او کن که استاد بیسن هین خوان بیسن درس خوان بیسن فلسفه و فیلیسو ولی سنتی نو سنتی و اصلا مکتب یا مدرسه الفلسفی هند باستانه رسم بیسن که همیشه شخص کن که جویا تالو دانش بینه زانایی بینه مهارت لعرصه بینه چی نسن نه استاد شاگردی کردن تالوی کردن و یه سکه بدون اوی که للای پیر بیون یا دلیل کسی که ریمیشان تان داوتن و اصلا فیر بیون که ورپای خودان بیون چکن داوکارین مدعیین پر ادعای آیرگای بی آیر وقال فارسی که آتش کدکدن آوردانکتان بی آیر لناو کوانتان نیو بانچه کن کواو یادتن های علو این فکر ویر کواو بی آیر ناک خشش عالم گشت خریگ هچر زوان تانن بی جنگ و بی دوا هر میان تانن یه هینی که ودا خو یه کلمه که نماز بتوانیتن بینن چه بودن بی جنگ و دوا خرید پالوانین خرید چسن لبینانه یه کلمه مهمی نمازن خرید میداندارین بی جنگ و دوا منظور واسه که میدان جنگ نین لواقعیت نین و خرید میداندارین یه هو جور چطه معنی منطقه عالم گشت خرید اجر زوان تانه یعنی لزوانه دنیا و این وقتی ایوه چه خرید که ایوه اصلا تعریف دنیا پاداش خاص یکان یاندین یا هین یاندین جوری منی کار را ایوه بکن و لفظ جوری قصه کن جوری زوانتانه که عالم گشت خرید که ایوه چشتیا بورید و قول ایوه بکن یا ایوه دنیا بچتن هر بی جنگ و بی دوا هر میان تانه هفت بدی هفت اقلیم و همیان تانه یا همی تانه زمین تانین هر آسمان تانه خراب باید بیاد هم لبان هم لیری که باید خراب بودن بدی هفت اقلیم یعنی همت تان هین تان تلاش تان گشت بدی هفت اقلیم یعنی رفتار و کردتان بدی و حال ملگو چواردون یکان خطان زمینی که نیرین ولاتی که نیرین خریکین جنگ آسمانه کان کن زمین تان نین چیز هرای آسمان تانه که یه سه ولات تانیه میلکان تانیه ماوه تانیه دست خوتانیه صلاح خوتان و دست خوتان و نیه مدیریت کمالگاه کتان و این تانیه دیرین جنگ آسمان کان کن
دایم خشت هشت دایم و بدی کی و کی تانن و چم بسیای داوای ریتانن. خب یس دایم و بدی دوانیشینی یک و یا لسر مردم کی چونه و بدی ناو لمردم بین و بدی قصه لمورد موضوعات کین لمورد دنیا کین و چو بسیا داوای ریتانه و چو بسیایش وشنی مرة كدني من واضم منظور دير اللي تمام حكمته جوهر يده بنمو بواسطه بخود سازی بزمینه سازی برخوش کردن بتویتن کاری کردن یا بتویتن خود نشانده یا بتویتن لشونه که بکنتن مدیر یا پیر بارگاه یا پیر مسئولیتی بنفید هسه که تمام ای بنا خشت و خشت گوهر و راسی دایم و بدی کی و کی تانه لسر دیگران بد ویشین لسر یکان بد ویشین و چو بسیایش ویشین چه هنا داوکار ری که باشتر مثلا ریالی بینه منظوره لو چوار دورسته چون لیلی لسر یالی و نفس بد گشت صدق تانن رنج تان نکیشه ادعای حق تانن خو و نفس بد و احساسات بد و افکار بد که سر طاقتان بدیه و اصلا چکن داوی صداقتی چکن و اصلا مدعی صادق بینی چکن رنجش نکیشینه هیچ زحمت نکیشینه حولش نینه ادعای حق تانن و این حق هیچ بنفیدن حق هیچ ور بایری هسه که شکل دیره معلومه که تو و تمام بدیلی که دیریت ادعای صداقت دیریتن و رنجی که نکیشایفه چه دعوی حقیش دیتن و اصلا شوية حقش بيديته بيت حق بناسيته وحقدار حساو الرد كده خشت ده ولش مرده فكر سيرتانن مريد نويني دواي بيرتانن ولش مرده لشك بدون احساس بدون افكار بدون هيز وحس بودن شكل خريكين واصلا بازم سير خصينة سره فكر سيرتانن مرید نوین است تالوی نکردینه مرید ایره اوز کریا تالوی یا یک هین بودن للای پیر نوینه هر وجه لبان اشاره و فکر بیا که دوای پیر تانه که ایوش تالوی شاوردی پیر ایک نکردینه و تو این بینه پیر بینه استاد دیگران بینه خواهون اصلا بریاردر را دیگران یانزه و خطاکاری و پیوستانن بهوده شراو فکر مستانن ایسا یعنی کشتی و داخل دستکاری بیسن که و خطاکاری توین و دوزو کلگ و یکان گول دانن پیوست بینه وحدت پیا بکن و ناپاکی ناصادقی رو چه لبان اشاره کردی بیهوده شراو فکر مستانه یه بیباده شراو باید بیاتا که بدون شراو خوردین که ادعای مست درکرین بیهوده شراو فکر مستانه بیباده شراو بیوی که باده شراو خوردین که و فکر که مست تنیا و خیر و ادعا خشت دوانزه بی با خوبوسان میوه یادتانن کمتان چمرای رای گشادتانن خب یه سر با خوب میوه نیدین با خوبوسانی نیدین ودید مدهین که میوه تان فرست خریدین واصلا میوه برهم تیرین چو تان چه چمرای رای گشادتان یعنی دیت تمو هرسو یعنی چوتان حالا او ری هینوا ری تمو ری ندا هرسو
هینتان فرا گوشاده فرا واز ور ولات یا یک ورکفتنه چوتان کمره رای گوشادتانان توانیتن یک آرزویل بلند بالای دیرین که توانید و آرزویل تانه برسیم بدون و با خبرسانی که داشتیم که میوه داشت. هفت کوی آلا برز باور خمتانن بی نیاز و بی جم جوش جم تانن. خوز این سنزه هفت کوی واسرا برز که خم ها باردن بار خم دیدین و بی نیاز و بی جم جوش جم تانن که اصلا راتن احساس و هین ناکن احتیاج و جم ناکن چکن توان چکن جوشی جمعش بین وگر جمع پیوست بین او جمع ریتا بین کوی هر جای خدمتان اشکن یعنی بعضی کلمه کان هین کردن وز کردن معنی که او جلو باید روان بود روان پیامک روان نتید ولی یعنی هیچ جور خلیتان خواهن معنی دنه کسی که وگر مدتی وگر کلامو دفتر سرو کرده کوی بلبزان جای مواتانن بی کوچو کلام داوای داوتانن کوی بلبزان بیشو خرافی و درو دلسویانه مواتانن اینو ستا و بی کوچو کلام بدون او یاریکان خواندین بدون او که تاریخ خودتان خواندین و بتوین هین بکن بتوین بزنین سویا کور سرش دادین کام کاری رو پیتان کلیتن لعوده چه شرایطی که مثلا تیین چکین داوتانه مدعین که برز هرین توین و چشته کساو بین چشته بیریت دستان بکینه کاری لناو لیاری سرطان درستان نوانان مدای خطانن و خامیت هر صحبت تانن خب درس نخواندینه و دای وکین که یاری موسیقین دفتر موسیقین خطان جوانه یا مثلا برهمی دیرین نخوانده این مدعی سوادارین لیره درستان نوانان مدای خطانن و خامیت هر صحبتانه یعنی هیچ نازنین هیچ دسته یک ترین دیگه و خامی خودانه دسته یکان صحبت لپیسته یکان یا دسته خصوصیات و اصلا موردی شخصی یکان دیگه قصه و خامی یک هر صحبتانه یا یکان و نزان خودان نزانین یک تریج و نزان زانین نه رنچنی پیر و دلیل موردی داوای کردار و کرده مکردی خب هیچ زحمتی نکشنی دلای پیر و دلیل که استادی بگین ریگ یا بینین دانایی یا بینین چوار گوهر دلاین بینین داوانتان و قصه دفتر یکا زحمت گلیغی نه این سخوتان داوای چکن داواکاری کردار و کردوه دیدین که مدعین که کردار و کردوه دیدین که کارنامه دیدین تلاش کردین حول دین خلاصه خودن و چشتی کساو کردار تانین و تو لافتانن و جسه قلیز شرح صافتانن خب کردار تا کردوه نیرین کردار نیرین هر و تو لافتانه گذاف و چاخان و درو دلسین جسه ناریک و ناجور یا ناپاک چکن شرح صافتانن که خودان و بی قلوقش حساوکین و جسه که ناپاک و خودان فروت تمیز حساوکین و جسه که و پر خطا و اشتباه خودان فرو ریکوپیت زانی چفتی و بطی گچ لاتانن به خدمت فکر اولیاتانن خود چفتی و بدی و یکتر
حالاتن گشت چفتی و بدیر دیرین به خدمت فکر اولیاتانن که بدون اوی که نشان داوین به کارنامه به اوی که نشان بین که چت وین چه زانین فکر اولیاتانه که توین بینه واسه سرپرست و مدیر و همکاری مردم و جیر رجوع مردم چون مرق معامر شو یا مرق شوکور گیز و گاز تانن پای جمتان نین مدای ساز تانن خو یه جور معامر شوکور معامر که کلیت کلانه یشوانه که تاریکه چه جلوجا و وریجوا چه قصه که وی که معنی بان اول یک نفامی یک قصه کنی و لپیستر یک قصه کنی یعنی یه تشبیه کده که معامری که شوانه چوی نونی لو تاریکه ولی خب جیوجاوی و زریوزاوی و این انتتن ولیگه خب پای جمتانین مدای سازتان خب تشتیگ نینیم که لنو جمع معرفتان بود ارزی بکینه جمع دیر معنی توانستن جمع یاران بود جمع مدیران بود جمعی که خریکن یاری بخانه یا یاری کن نین پای جمتان نین مدای سازتانه که باین بینه تقرجن جمع یا کارودزشن یا بینه قصه کرد جمع یا یک وقت اینه که او قصه پیشنانه یا آوائی ریتانین داوی مل مال قرخال گدین سوار و رنگ سیاهی یکتر موردی بعد سفیدی و یاد مکردی یکان سیه دوین رنگ سیه یعنی یک خصوصیات خاص یک خاص لمورد یکان ناویشین یکش دیسه و رنگ سیه یکان دوین یکان براورتین یکان بخوانین و چکین بلک سفیدی و یاد مکردی خواهن و اسرا بی قلقش و سفید پوش بی لکه دوین نور پاتان هیچ نمزندی دست پیمان و خور آسمان نشاندی خود تو لور پات هیچ نزنی ده چواردور ده کوملگاکت ده سیاست نزنم ده سردم خود هیچ نزنی دست پیمان و خور آسمان نشاندی هریکی کن لسر واصلا حسار شناسی و لآسمان نکان قصه کی اینگه داول بسا بلند پروازانه دی هر کس گرفتار نفس ویتانن بیمیل و بیگاو داوای هیتانن خب هر کس و احساسات خودتان و گرفتاری و خصوصیات احساسی خودتان و هینگه و اصطلاح گیرو گرفتر احساسی خودتان دیرین نزانایانه خودتان دیرین و نادانی خودتان گرفتر چطوری کردین بیمیلو بیگاو داوی هیتانن یعنی نه گاه دیرین نمیله میشینی ما جفتیاری یعنی دایی جفتیاریش دردین ایسه که تمام ای خشت و خشت خوی معنیکانن یک تکنیکن لسر بنمایی و پیشینه واسه پیشینه کار پیشینه چشتک فراهم نکی تو ادعایش بکید بتوی کن بشیکن و بتوی موفق بید بتوی سرکفته بید واسه کارکان و درست بچوتر دو این نفس زورداره تاج سرتانن ویتان جارندی و ویر شکرتانن خب وی نفس وی احساسات وی رفتاری احساساتی و بیس تاج سرتان تمام سرتان مشغول کرده چه کرده خودتان یک کوی جارین خودتان جارین و فکریش که شکرین نه کمر فیشتر سخت ایدلتانن یه چیز با یک کلمه با روتن برای سخت کردن معنی باختان نین دعوای گلتانن خب
بیسه لکمر سخته دلتان لکمر سخته را یعنی انعطاف نیرین او جگ لبانش اشاره کنی یکان قبول نیرین وسیه یکان دیرین و خراول یکان یاکین باخ نیرین و میشین ایما گل قالی گلی بی کوچو کلام قالو قیل تانن جسه مروجه ظهور فیل تانن و بی کوچو کلام بی اوی که تاریخ خوتان کنین تحولات گذشته خوتان حالی بیون خواندوین فهم کردین ل تاریخ خوتان دانایی داشتین حقیل و قالتانه خریکی جلشیان سیه که قصو باس ویل لنا و خوتانه دیرین و جسه مروجه دیرین من تا که زور فیل دیرین ای جیفه دنیا خداودین تانن نجم چفچوی بخلوتین تانن خو جیفه دنیا بیس خواودین تان بیس جیفه دنیا خواودین تان و اصلا که را یه نفر مذهبی مهمه ای جیفه دنیا سن که بیس گچشتک تان جیفه دنیا که یاری در خصوصیات یاران او کسی که جیفه نیاشتن همه دنیا نیاشتن بطور خوی وکم که در خدمت مردم و در خدمت کمالدار خو ایوه که جیفه دنیا مقام و مال و دارایی بیسته گچتکان خو نه چقچوی بزرگین تانه خو نه جم چقچو خریکین ده جمکان تان ده دانشنکان تانه چکین چقچو ولیکین و بزرگین و کدورت و دشمنی و جوری قصه کن کسان هیچ یاری این مثلا خصوصیات یاری نیرین مناسبات شایسته یاری نیرین یاریشان واتن یه ستو جنبندی منظوره که ایده آی هم که خشته یاریشان واتن شم و پروانه بردبار جمع بکشوتانه خب یاری شان واتن کسی که خریک یارین مناسب یارین شایسته یارین تو شم و پروانه و رابطه داشتن نه او خصوصیت که لبان شهر کنیم وسیله یک نو بین و خراول یک نو بین و یکان بینین کسی که او مجموع خصوصیت و تاوت منیه یاری نیه یاری لبین انسانیلی که عملی بودن تحقق پیاکتن که جور شم و پروانه مناسباتی که شم و پروانه داشتن یعنی یکان تکمیل بکن ارزش هم انسانی هم هاوجیانی بینید مثلا جیان یکان این بکن او جوره بوده که لئی مناسبات جیان مانا پیاب هاو جینی هاو زنیانی کردن معنی پیاب کرد هاو یاری هاو یار بین معنی پیاب کرد بردباری جمع بکشو بردبار جمع بکشو تانه بردبار جمع کسی که خدمتکار جمع کسی که جمع تحمل کردن حقیقتیشه چه کردن بعد کنه تانه کیش بود کسی که لجم بستره مسئولیت لجم دیدن باید کنه حقیقتیش بود تانه کیش بود باید کنه دیده منظور تانه نیه سرچفت یا چوچفت یا فلان منظور دیده که انتقاد پذیر بود منظور اوسه که لپه او بوده خودسازی داشت و اهمیت بیته رخنو سرنج چواردون که خود یار تانه کیش پوسش بزانه ار تانه کیش بو بخشای دیوانه خو یار تانه کیش پوسش بزانه کسی که شونیک باید کنه بود که جین زاناست حال مقام زانه کسی که نقد پذیره ای کس مقام زانه دیده
يعني للشرايط الزاني وسك شبكتن انتقاد پذیر بیتن حاضر بیتن خود این وقتی ساقو بکیتن خود خاص بکیتن خطاکان خود برطرف بکیتن لچه لور روشنایی انتقاد دور روشنایی رحمت دور روشنایی اوی که دیگران هین کن تشنه تحت نه یک و ناحق و یا ناج منظور مناسباتی که داناییه که و روش درست چبکتن خطاکانی خدیت ورچو که بتوانه بزانه که خطاکی چبکت و للی و خطاکان خوی للی و یا بری و خطاکان خوی برطرف هر تانه کیش بو بخشای دیوان کسی که انتقاد پذیر بود کسی که لپه خودسازی بودن مناسب شایسته دیوان شایسته واسه که بوده یکی لزول دیوان جمع جهانمای کوملگا کسی که ای خصوصیتش سرسلطانی که باید لدیوان جهانداری کوملگا این داشت کرسی داشت جه داشت را حل وجید یا و په اضافه کردنەسەن لێرە ئی هەمکە هینکنە لێرە کەمینە زوانە فیلسوفەکانی ئیمەنیە کەمینە و عشق ذات یەگانە ئەمەی دەشوە ڕەحمەت ذات سلطان زان جعلی هاتی دروست کردنە سەڕا ئی گەوهەریە لە یەهەو هێنێ بکەن محتەوایەکی مەزمونێکی مەذهبی دەنێ هەم ئەوە هەم ئی خۆی معلومە کە هدف چه بیستین نایدسکن عزیزیال هینیه لکتر کفتا ویدیو لکتر چون 1 ساعت و 6 دقیقه چه استایسته که وقت تومار کرنه که دیاره من ادامه نایم او باقی خیمنه وقت لکتر خب امیوارم که عزیزیال دلی ئەرزەکانم حالی بیون و ئەرزەکانم ڕەسا بوتن و توانستوتن لایقەوە بیوت کە گەوهەرگەلە ئینسانگەلێ دانا فیلسوف جو نۆڕستورانی و شێخ ئەمیر پەیامەکان بتوانێتن ڕەساندوتن و نازێک بەس شیکاریەکان شایستەی پەیامەکان او بنیل او قصيدة او جوهر الكودانا والمعنى او فيلسوف والمعنى عزيزي باچن قصيكيش بهم لسر اويك داوكاريا كانم هين ناكتن جواو ناكتن لناو عزيزي لآلحق وديريتن مجبور مانكتن كبتواني من روشيك بقيمة وكن نرى أوان سالمة نرى كومالغاي سالمة روشكي كيسا وراسي تشتيك نيلن و كسيلي كيانا كرنس للزاد دار و سفصلويلي كراخوين دار درس كرنس فيش بنمايك واقعين نيلتن و الشيركان كوانا و كلام توماركي جاسن ليش اشتا صال آخرة هين كرياسن ويشياسن دستاس كريا دستاس كريا يسكا من والراسين تهديد إن هر دفلك صادقانه وبيان وتمسوت مبر مرزق خوتان بباريز با حلامات مرز ممن نحقين مكان حق من طامل مكان إن زحمت شيء من السكة بتوانيم خدمتك وكومالغا بوتن نيك إيوه هريج استكان تين خارب خوتان تين خاوني ركنات يعني درس نية بعد كان ای عزیزی وفای اداره له که شیخ امیر بزرگوار بیشتره باید یه بنما سازی یه زمین سازی داشتون که بتونه اداره که امیدوارم عزیزی دواره ور کسری کن کسکان خویان ور فعالیل میدیاییان نازنم خاون مال پرو خاون کانال کانیان بگیرن کسری چن ول میدیا کنه
کی دوران یاری ویارسان تمام بی یاری ویارسان دو مفهوم و نشیو چیکترو تنیا مدتك بیا بین قروانی نا آگاهی و نفامیه من و دیگرانی که من نفهمتر بین راستی که من فانسم قول يعني بخون و انواني البرتمتراغ دكتور وبروفيسور وفلان بيماني او دوران تمام بي آرزو كم كبتواني عزيزية دا چوارچوي خوين رايت كان كومالگا دوچار بحران نكيتا چون وراسية هيچ تكرا من نامي نتو كبقيرز اوي ك دسن ريبك كإي آيا ملك كنسانا واسرا آسمان فضاپیما و نظرم هر وترلی ذات و او نخزان نسر پوسن و هیچ پاخت نمونه و شیرکان بیشتر دستازه هیچ پیغام مایه داری کش نید یسه که هدف من لیره یسه که بناسنیم ای عزیز ای گوره ای فیلسوفه لکه تایسه ای بوجدانی لجنا و دوریش و نازنم مرید فلان سی نقمیان کرنه ول کومالگاه بیانیان کرنه کومالگاه نظراتیان لگوهرکانیان واصلا بخوه ایش نسن لجید ای مذهب مسلک و نازنم مرید فلان نرسی بیون که ای هنا زوتایس شروع کردیم ای شکانن ای شخصیت کشی ای شخصیت شکانن ای گوره ما زوتایس شروع کردیم از فعل کومالگر رسیه سو که یعنی درو کردیم از ای شخصیت یعنی که نمونه بینستن هر وجه که گوبینو 150 سال وجه لکتاب 3 سال آسیه و روشنی شرافی کردن که کسی که لیان ملاقات کردن بدون ناموشن و الخونیسا لتمام عمر وینه او شخص نیست ولی برخورد نیاشت خویه رسنی کابره که بزرگ اروپای گوره بیود که 300-400 سال وجه گوبینو بحثیل فلسفی شروع بیود فیلسوفکان زانکان میداندار بینست وقت هنا خوي دكتور بيسن وخوي وقت فريل مكتبة فلسفي كان آشنا بيه وقت فيلسوف كان رأي روشن بيه که چند مرده هلاج بيه چند وزن بيه که این شخص کی ولی برخورد کردیست یعنی بیوینه بیسن او اروپایی و یسه که ای بیوینه ول ایما ای دانه ول ایما یمشت انسان بیمایه انسان کودن اور نکنه یعنی مرید و دوریش باوکل دستساز شخصیتی که ساختگین دستسازن دست حواسن شخصیت کن ایره کن خویان جمع جور نکن من ناو بم ده خدمتان ارز کم نه او شخصیت که مردی یعنی مایه داشتنست و نه این شخصیتی زنی یعنی که امروز و رهبر و نازان و پیر و به عنوانی لپرتم تراق راندرست یعنی هیچ پخیت نیست و یه سکه امیدوارم نیل اجازه نین و درست فکر بکن داناول مسئولیت پذیری کوملگاه الحق الالهی طایفه هرچی ناو خویان جمجور بکن که هر وجوده که بارها و باره و دفعات لخدمتان ارز کردن این میراث ناتوانن من نور علی الهی و حاج نعمت الله مکری جیهون آبادی نیم که میراث کیان کردن این خویان هویت الحق که اون تعریفی کردن به نماکان دانن یان بین الحق جوارش ولیانا دیوان و ندانم دشمنی و سیاکاری و اصلا گر حساویان کردن تردیان کردن لولاد خویان دوریان خستن و
بەیەسێ کە من نە ئەو دەورانە ئەو نە ئی دەورانە و دەورانەسە ئی دەورانە دەورانە لە دەورانە واسڵا ئەطلاعاتی دەش چیە سەربیەسە دەوران ئەوەی کە توانی چەل لە ئەطلاعات باریتە دەوران ئەوە نەماوەسن کە تۆ دەورانی کە فقط ئامیرزا بیتن فقط دانایی داشت این دەورانەوەی کە چی ئەو داناییە چەل لەو داناییە باریتە شوی توانی یاریە پێی و داناییە دەورانێک دیجیتالە دەورانی کە هەوی جرە لە میدیای کە هەرچەند میدیاوە لە کورد وە خاترەوەی کە چوار دەنە مرید لەناو ئالەقانە ڕایان بوتن هینەی منایەن تریبونەی منایەن وەلی مێ مسابە ناکەن وەلی لە دەرفەتەکان زوو چنیە دۆری دوێنن و ڕایەکە شاید یەک مناڵێک گول خوارد هاتە دەڕات دەوریان نماخشویی کرد بلخۆ خوشوەختانە دنیای کە ئیمەتوانی من کاناڵێک داشتی من کە منەتیان نەوەی من وە قسەمان بڕەسەدا گوشە خوازیار کەسی کە خوازیارە داناییە ئی گەورەوەی لە باەتەکانێت بوونە ئەڵگوو لە کومەلگا نەوروز سوورانی تەیمور بانیارن شەیخ ئەمیر هەورە چەرموویەک جوور بنیامین باقییان تا بالیل و دەورانە دیاکو تا تەمەدونە میزۆپۆتامیا و گیلگەمش ئی داناوەلەکە لەو زمان وەشو بیسن ئی ڕێ داناییە باەتەکانی کومەلگا دوارە باید ببان ئی ڕێ کوردە ڕێ کوردانە ڕاوێ هەساوی کومەلگای کوردە مەیدانی یاری کورد جەمەکانە کومەلگاس پێویستە کە بتوانیەتەن کومەلگای کورد دوارە گوران بوتە گورانە ڕایە بوتە جفتیاریە لە هەیتاریە لە دانایی کەسێکە دانایی خەریکن لە کومەلگا جفتکەن پشت و بەرداشتێکن لەسەر گوران بوتە قشتە یا یەکە جەریانێکی اجتماعی جەریانە داناوە لە کومەلگای کوردنەوە ئەنوانگە ئێڵیاوە ئەنوانگە چەند ئاوای لە ئێمەدا گوران لە توێ تاریخ جەریانێکی بەشە دانا بەشە پیشگام بەشە فیلسوفە کورد بیسن ئەوەی خاترەسە کە لە تەمام سەردەمەکان جافەکان هیچ ئەهمیەتێکە ڕا دین و نازانم کتاب مقدسیان قابل نبوونەوە لەگاریەکان بەشدار بینەسن وە مەسئولیەت گرنە سەعودە هەدا بابە سەحن وە بابە ناووس وە تا سەهاک تا مەلافەقی لە مسلمان کە بابە ناووس لە دەودان بابە ناووس سەرگەرد لەناو مسلمانیەت قسە کردن وە لە یاریگیری لە ناوان کرد شاخۆشین لە ناو مسلمانیەت یەکێکیان مەلافەقیە لە تاریخی کە دیوار بووتە باوە سەهاک خۆی لە بنەماڵێ بەرزەنجوودە ناو جافەکان و تەبیەتەن مسلمان شێخانەوە دەشت شێخ ئیسا پێسە کە ئیانە هیچ تۆجۆیەک وە ئەو ناسنامەی وەسلامەوەقەت خۆیانە نەکردن لە سەردەم خۆیانە هاتنە بەشداری یاریەکان بینە سیار پێسە کە این میراسە کوردە بەیەمی کورد باەتەکەنە داناوەر کورد ئساس مەسئولیەت بکەن نەیلن ڕا فیلسوفەکانیان پەرستشکا و نازانم سڵامگە دروست بکەن
جمهوری اسلامی فرە زیرەکانە لە این مدت 40 ساڵە توانستێ هینکردن ئەمەڵ بکەیتن توانستێ ئەزەمەتە ڕووپوشێکی مەذهبیە باید دروست بکەیت آخرین هیلەیەکە برنێکە هینێ پەرستشگای گەڕات وەناو تەیموور هینکە درست وەسەڵا مەذهبێکی وە قەول خۆیان مەمنوعە دێرن پەرستشگا و نازانم سڵام و یانە ڕیان دروست حوسێنیە ڕیان دروست ئێسەکە هەڵا میل خۆیانە ئەلیۆلاهیل و ئال هەقل سەدان ساڵە وەگەت بەقەیە هینەکان هاوردنستێ نازان لە ئەلی هاوبەشن لە فرە دیدگاکان و مسلمانی لە هاوبەشن وەلی وەگەت دینەیە هاوبەشی نەیرن یان لی 80 ساڵ ئاخرە و ناجوان میرانە و بیوجدانانە دەستکاری دەفتەرەکان کردنە سوجێ خۆیان کردنە سوود من هەوڵ دەم تەنیا گەورەوێ لە معرفی بکەم لە ڕێ سرودەکانیان وەلی ئەگەر خۆیان جەمجور نەکەن ئەزیزێ لە ئالهەق ئەلیێلاهی تایفە هەرچی من خۆیان ناو خۆیانن وەڕاستی گەچ شتێکیان خەمەژێ ڕخنە لە نەزر دوواداینیان تا جەمنایینیان تا تەمیرە ژاندنیان تا بڕێک شارۆیانە تایسە خسمەسانە ژێر ڕخنە وەلی خۆ ئەمدەم خەمیانە ژێر ڕخنەی کە فرەفرە هینکردن چون جی نەق نەیدێتن هیچ مایەک نەیدێت تو بیشیتن نەقلی وەبیتن بەهای بیشیتن بخۆنیتەوە پێ بخەنیت و شێرەکانیان وەوانەی کە ئەوان وەکەڵانزان پس خاسترە سەر کەچەڵ خۆیان لێژێت کڵاو خۆیان بیلن و بیلن ئیمێش کار خۆمان بکەین هەروەجەیە کە دەفوەرنیش ئەرزکردم ئێمە حاضر بیمن خزمەتیان بکەین دەست کەفتەکانمان قەرە حالی بیمە وەلیانە بەشی بکەین وەلی خۆ وان خۆیان حاضر نەوین قسەکەی نورەلیەلایی وەڕاستی سەدقێ هەمە لە مۆردیانەوە قسەی کە ویشتن این مردمە لە ئەو مردمێکە ئەلبەتە خوانینەکەی نادروستە نورەلیەکە لەو مردم زەمان جاهلیەتە خراوترن در صورتی که زمان جاهلیت عرب شورای ریچارمل داشتن فرم مردم مدرن بین و تصمیم گیریکان جمعی بین که بعدن کریا فردی و خلیفه همه کار کسی که آرزو کم که عزیزی الخویان جمجور بکن و نون باز در سر را ایمه و نون باز پردان و فرهنگی که ناجو چون خیر زوانی که تونتیش هینی که وسیله که دفاع لحقوق خۆم نیرم یسه که توانم ولی هیچ حیثیت ڕایان نیلم ئەوە ڕووی شێرەکانی کە خۆیان وە کەڵامزانن ئی گەورە لە دوارە باید هین بکەن وقڕەکە ئیل بەگی جاف باەکەن دوارە کورد وەقەڵ گوران بکەن یا وەقەڵ دەوران بکەن هەم گوران و هەم دەوران گوران چرخەندەی دەوران گوران بەرهەمهاوەرە تەجربەیە دەورانە گەوهەرێ دەورانە دەفتەری یاریەکان اینە میراث بەرهەم میوەی هەوڵ و تەلاشەکان کوردەکانە کوردانە وە پیشگامی گورانەکە ئەو بەشە لە کوردەکان کە بەشە دانای کۆمەڵگەی کورد با کەسێک تعبیر نادروستە نەکردن کە و ئەو چەند نازانم بیسی ئاواییە کە بەنا و منتەقەیەک هەساوی بکردن فرەتولانی وەبی ویدۆەکە ئارەزوو ڕووزیار و ڕووزارێکی خۆشتر لە ئی دنیایەکی ئیمڕۆژ دەتیگیرکردن لەی وەزیەتە ناجوورەکە مەخسوسەن
هاوڕیشێ من لە داخڵوە نەداری و بەدبەختی و زوڵم و لێلایچوە زڵزڵە و مەریزی و ویروس و گشتت سەرکردێسە قەمیان سەرکردێسە جەسەیان و ژیانیان تاڵ کردێسن ئارەزوو ڕۆشناییکی ئایندەی ڕۆشنێکە ڕایان کەم وەی ئارەزوویشە بدۆن هەممەت خۆیان هەروجەیەکە دەفتەر وێمەویشە بدۆن هەممەت خۆیان بەراورد ناکردێتن باید بانەمەیان و دەلیران دوارە شوون بەور و شێران پڕۆک بەور و شێران یاریەکان جین نەهەمۆفیلەکان پڕۆک نەهەمۆفیلش فکر و فەلسەفە ئارەزوو سەلامەتی و خۆشی ڕێتان دێرم سەرەڕای هەموو نەهامەتیەکان بنیشنە خێر و خۆش